Tini pong ideyang iniimbuli kong gamitan tamo keng kakatang may basang ebanghelyo. Contradictions in life. Bakit po ngayon? We are talking about humility. Uling sabihan na po ng gospel, at the end part of the gospel, na para po ka na ako, this is the message of the Lord, tungkol ka rin ng pariseo, ipaparangal kayong sarili. Nga na pong sasabing last part ng gospel, mi babaya, ininuman mi tatas king sarili na, at mitas siya, ininuman mi baba king sarili na. Kaya po contradiction ita. So, ikang matas mi baba ka, ikang mababa, itas da ka. E di bala mo, mi palit kayo rugal. Ewari po, o sitang matas, may babaya, ikang mababa, itas da ka. O bala mo, yan naman, ngarapin po. At humility seems to be a contradiction for many. Bakit po maging contradiction niya kareng sabla? Halimbawa po, we are aiming for greatness. Ini pong radyo tamo. Bakit gumastos tamo 4 million para keng metong antena? Ngarapin pong sasabi, potangkay, papapumay approve. We are dreaming on a sana ining antenang ini, dasan yung mabilog gayato. Ay, joke mo po. Dagmitas siya, gaking, dasan yung diyang mo marugong Central Luzon, ngarapin po, Region 3. O bakit? We're aiming for greatness. We want to evangelize people. Kaya ni pong signal line ni, to reach out to many. Ngarapin pong sasabi. At ito po yung aim tamo. Andiyangi kayo po siguro. What's your aim in life? Nganapin po, wari, masenso, masanting abye. Is that bad? Naning kaya ngarapin po sasabi kay katamo, at kapag nasanta mo kayong sarili tamo, ing makilala ka. Ing makilala ka. Wari po, abalo da kayong sarili mo, ing kay kampangataw. Abalo da, nung ninuwi ka. Wako po, tingkong karanasan na mengkay. Kung mang kakilala rin tao, potang kay, sabihin da, ay, hamon bong, ana. Potang na wengke po, sabi ko, nino kaya ini? Kaya po balo. Potang kay, sabihan nanda ka pa, ay, yan. Imparing magaling maghumilya. Kalaram na nin tao ngayon Ito po pala mo, they will make you great. Is that bad? Wari po, potang damdaman talang magsalita ding aliwan tao, potang daramdaman talang may pag-discuss, ikim ang popay, iking pong karelang portion, dini nga dua tamo, babay may pag-discuss, potang pakramdaman ko po, nga tilang portion, keng kakatamo radyo. Sabihan ko, kagaling kasanyaman dang pakramdaman din nga dua nga rin nga ako, bala mo may pagmurit lamo. Pero there is a sense in what they are saying. Discussion da po on the social issues. Pero potang bala mo, may pagmarites na mo, keng kilub na ning booth. They are so relaxed nga ako po. Is that bad? Potang lawenta mo, they are doing good, they are doing great. Contradiction is, sabihan dami po, you must be humble. But sometimes, we tend to look for something na sabihan tamo po kayong sarili tamo, naman pa nga tao tamo, we need somebody to tap on us on the shoulder and say, you're great. Iwari po, ne? Huwag na po kasakit, ngarapin po, etaba ba maglupang humble kanita? Huling lalawin tamo ing kasikatan anting metong atawo. Iwari po, baliktaran tayo po. Punta naman pong dinanas tamong controversies in life. Sibyanan da ka. Minaroka na kaning metong atawo. May nasakit ka. May tura niya yung kay kang pride. Karapin po. Mimwa ka. Mimwa ka kay migsalita kay ka. Muna peki sabihan. Minarokan mo na manibat kanita. Nanon sabihan na kay ka. Where is your humility? Abay, may nasakit na ako man kaya sinabi na. Bakit na ako pwedeng manasakit? Diyan po siguro kaya katamo in a normal situation, ika yung miyabe-yabe keng obra, ewari po. At ikatamo niya, misan ka mismong pibali-bali. Potang misabyanan ka niya, kaya man, nasakit ko Potang kay, na anong pinisabi niya ng metong kareng kakilala ko, bantay na ako manasakit, kunya mo papansinan kunya mo lalawin, potang akakit kay mama, lalaot na ako mo, just being safe. Banta na akong masakit na panamdaman kayong sarili ko. At least, kung may bastos, nga na po sasabi. Ano ka rin yung humility mo? Wari po. Nasabi ko, kagulo na naman yung humility ngayon Really, it's a contradiction in our way. We look at life, harapin po. Who doesn't want to be great? We do want to be great. Pero, greatness sa exaggerated po.
Pota naman, ngarapin sasabi, buri mo itang miparangalan ka, nga na po nining ebanghelyo tamo. Kasi po, ing mipaparangalan ke kayo nga na po, retang magin talasuyo. That's a good reminder. No, you want to be great. Mo sa exaggerated. Na focus mo na mo yung sarili mo. We want to be great because we want to express more in concern and love. Kita pong kekatamong gagawan. Napimpotang sinabi ng kekatamong, you're great. Katindi mo. That means it's a bigger challenge for us. Putang kung sabihan ka na akong among, kaburi ko kaya reflection mo. Nga na po, aliwa ka talaga. Mga takutan ko po. Uling feeling ko kayong sarili ko. You have to do. Kailangan ming samas na ng sarili mo because people are expecting. Wari po. And everything we do, ngarapin po, hindi may itong makaragulat challenge kaya katamo, not to exaggerate. Naputang sinabi ng kagaling niyo po, nang kaya sa, totoo naman magaling Kalambat ko na magaling Wari po na, it's a different thing. Na looking at yourself, maka-challenge ini. Harapin po, Kimby, kasakit ang masyado mentatas yung sarili mo. Siguro po, iting sasabihan na kitang munang contradiction. The second contradiction, tampot-tapong dadalan tamong kaligaligan at kasakitan, Kimby, ay talaga po, we really have to challenge ourselves. Kailangan kong talagang maging humble. Yung maragod po sigurong kutang, what is really humility? Para po ka na ako yung akakit ko. When we are honest and true, about ourselves. When we are honest and true about ourselves, tang maging totoo at tapat tamo kayong sarili. Gagawang ko ini para nano, magmayabang, o gagawang ko magpakumbaba, ulimburi ko, dengaliwan tao, ni pakaya pala, dengaliwan tao, ngarapin pong sasabi, bangka nito, danasan da naman, itang pwedeng yung palitan ing kamwa, king ganaka, ngarapin po, king kekatamo sa sarili. At hindi po siguro yung panabili ng Ginoo kaya katamo, kaya may basa tamong ebanghelyo. Yung Ginoo mo naman, buri na maging great tamo. Napula lang ko ito. Inunawayan tayo po, si Mening kaya katamong ebanghelyo, nga napin po sasabi, buri na anotis tamo itang kaya katamong goodness. Buri na akit na itang goodness kaya katamo. Buri na mag-shine, to shine out. Tapos, maging inspirasyon tamo, kareng aliwa. Wari po. At nanapin po, buri na naman yung Ginoo itang makagawa tamong mga rayap abage, mga rangal abage, nga na po. And nawari burin sabihan nita, you're not humble when you're not doing that. Nga napin po, yung pagganakana mo, itang yakasana magkunwari. Uling po tang magkunwari ka, kintutunan nita, sabi rapin po, kaman tutukin sarili mo. Nabala mo, showbiz ka mo. Papalto mo what pleases other people. Pangya po mami akong seminar keng kasal. Ita po neng kahit sasabihan ko kareng boyfriend at girlfriend nga ako. Baluyo, boyfriend at girlfriend kayo. Sigurado mo nga ako, papalto ko mga santing ugali. Uling istong pigpalto kang bastos, ikan lalaki, busted na ka. Ikan naman babae, nung nilto kang buisit, masakit kasabi, di mo man lawin, bukas mo liwanin naman yung tatariranan ng boyfriend mo. Bakit? Kasi itang ugali mo, harapin po sasabi, maka-turn off. Nanong gagawan nyo? Oy, siyempre, please the other person. Bangka nita akwame kaya, bakit mo itang ganaka mo, bakit mo itang santing mo, bakit mo itang naugali mo, magaling mo sa ingkutang ikay ta. Potang biyabe na kayo, lultoy tan tutungi ka. Harapin po, nang kay nakakapalakabuisitan. Nang kay pala, ikan nakakapikunan. Harapin po. Tapin nang kay, nasabihan tayo kayong sarili mo, ay, ini ba yung pekasalan ko? Wari po na. Nabala mo, we show a different face. The reality is that your face? Harapin po. At siguro kaniya lulubing ka na ako, ing nawi ko po nasabihan ng Jesus kaya katamo, ing mibababa, ing mibabaya, ing ninuman magmatas. At itang magmatas, at mitas siya, ita naman mababa. Uling bala mo po, in challenge na kaya katamo, what is your true face? What's your true face as a person? Is it kunwari? O is it person with humility?